समाव जोंनि बयखौबो आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय खावलायबाय। আমার এই মুকলি সভালৈ আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক স্বাগত জনাইছোঁ। It is our pleasure to announce that we have Professor Scott Delancey from USA. He is an eminent scholar on Sino-Tibetan language family, and presently he is working and compiling an international level Bodo grammar. So it is our pleasure to welcome Professor Scott Delancey. Thank you, sir. साहित्य एकाडेमीनिफ्राय बान्था मोननो हानाय गेदेमा आइजो थुनलाइगिरि बिथांखौ बे समाव सिनायथि लानायजों लोगोसे जोंनि बरायनायखौ आजावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। আমার মাজত উপস্থিত আছে আজিৰ মুকলি সভাৰ নিৰ্দিষ্ট বক্তা এগৰাকী বিশিষ্ট সাহিত্যিক, ভাৰত চৰকাৰৰ সাহিত্য একাডেমীৰ বঁটা প্ৰাপক অঞ্জু নাৰ্জাৰী বাইদেউ, তেখেতক এই সময়ত আমি আদৰি লৈছোঁ। Language has been developing step by step since the inception of Bodo Sahitya Sabha, which is the premier literary organization of Bodo language and literature. Now, Bodo has been included in the 8th schedule of Indian Constitution, and it has been